Kaitham haste ni bidhansabha chongmario kwbangma bodol kwplai wngkha BJP bodol song Tabok BJP ni kwtal haphang swnamna ni thangwi tongo Bharatiya Janata Party Rajasthan Madhyapradesh tei Chattishghar sabo montri okra rinai abono twiwi kwbangma ni koklam pada khwlaikha BJP ni kwbangma ni ojamaro montri vokrok Narendra Modi ni habono go waire wai koklam pada khlaijagui tongo Tabok montri okra sabono rinai sabo ba angno abono decide khlainani bagui Bharatiya Janata Party parliamentary vote swnamkha BJP ni bwkhakti sakhwlaikha Kaitham haste be bagui khorok को observer ने बारजा रजाकनाय राजस्थान observer ने बारजा महनखा एबा नाहरखा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह राज्य सभा ने एमपी सरोज पांडे ते स्टेट जनरल सेक्रेटरी बेनो टोडे ते काइसे बखागो के मध्य प्रदेश ने बारजा नाहरखा हरियाणा ने मंत्री okra मनोहरलाल खट्टर ओबीसी मोर्चा ने नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर के लाखंते स्टेट सेक्रेटरी आशा लाकरा छत्तीसगढ़ ने ऑब्जर्वर ने अंगई बारजा नाहरखा यूनियन ट्राइबल अफेयर ने मिनिस्टर अर्जुन मोन्टा यूनियन पोर्ट शिपिंग वाटर India government ne Ayush Minister Sarvananda Sonowal, the State General Secretary Dushyanta Kumar Gautam. O Kaitham hastini montri okra te montri sobani member rock by koklam khalaiwo khorokchuko observer group. A koklam panda paimani yagulo Rajasthan Madhyapradesh te Chattishgarh ni montri okra ne mong shaklai saknai. Koktumani bishingte saimanka o Kaitham hastini montri okra barja katal members rinai khanai wansuka kochuk beremni BJP ne osamarok final Lok Sabha chongmario ni kogno wansukoino katal montri okra ne mong shaklai saknai. Bureau report Kokkhora